Alamata foi! Porque o whanau atu whanau e whanua no tūpia mai ako. E tau programa a University lo au mane ako online ni pe waha o pe. Ako whakatulou ke kakai tupua o i whanuani anau tolu e kere kempelani ko haat me ai me mananga kempelani. Ai kai tupua o matakari nana wala. O ku whapaapa ki e kilua o ia ai na e ihe kamata anga pea o ihe lolotonga pea ihe kaha ufoki. Ai arifa pea moe o meka. O ku whakatapa atu he ke tahine princess ko la atu fupe katuko aho. O ku ne ai kempelani o mai moako ki ono toke ka. Pea i University Whawhonua, pea foki ke kauponua, wharea matahapure, io ai kauta ki lotu, tala whakaulahi o tonga ke Australia, ke tisi tui halangi ngie, pea oi api ko powono, pea ke tonga ko toa pea mo mea mai, pa te mo mea mai ke polo kalamani i e ka au. Koe tau ka veinga ke ahoni o kui heni ai ko Joe Fifita, i roa pelo au ko wa filosika. Te ko hoko ato e matala noa ke ka venga mahu inga na ane me whai whono noa i e ui ko osi. Ia ko Riz, ko e uinga, pia mo e Faith, mo e tui. Pia ko e ahoni e hoko ki e whakakaukau ai o tua me e me tala noa i e filosofia mo e sainisi. Kai ke te whaloloa, Joe ko koe wa filosika, ka te toko at ke te koe ke hoko malo au vita. Io, malo apito e Portugal, malo apito e Mawhangamarie. Koe ke hufanga ia whakatapu ko so na whake atu mihe whare a tani mo lea, ka koe a platform ai. Kai ata moa e Whangamarien, ke ola wa whakahoko ata whakalawelawe, hange kou tano ki mua, ko e ku tala noa, ko e whakatopu pe i mawhana mo i fia, ko e ngā koe whanaki ilo fōu, ko whai hono mata, i he lolo toka mai whai ki whekumi, ke to ilo lai ange e ria koe no e tui, pia mo e ako, pia ilo whapapalangi, ko e faith and reason. Mahalo mo mea i pe, ko tahana i ka venga, ko tālanga i lahi whakaururia. O kai gato tālanga i pe ni e tautaimi, nai konga ko si, ko mariwa tu, tālanga i taimi, mahalo te wala po whakarea ki mua i o tau whakamoui, i a sisukalaisi, wa ke lolotonga i mamani, ai taime ka apostolo, na spena o whepapake kau filosefa mo kau filosefa o kalisi, mo taha ka apostolo, mange mo mea pe, asi e talanoa folofola, paula, mo ni kau apostolo, o a me pe ngai kuonga i ngai senturi of my senturi, a homo furu, a man senturi no kai fai no tala ngai.
hange ko whakalala ki mua viai pe vinga no tara mai loa pe ko taha ni ka venga o kuma inga fau ki e mo ui ka ba o mo on e la ke tau sia te la na whaafu ka whaki anga ui ki he mama pe ko hange volo to e hoko atu i osi e tau pekia hange ko ia ko tui ki nau tolu ko laika o e ngahi world view o nau tui o ia o ko atu ia tieti ko o tua o ko me hang fai to ka ki ta fa ko ia pero ko ia ai ko ba ka pa leva ai ko ka dala noa i o ki nau tolu pe ko fa ia nau sio fakata pe ko world view pe o ka ki ia ha o tua o ka ki non existent o tua pe ko ta ma fa ia pe hange ko lau ko ngahi yola te tawhakara koi o ka pa o ia o ka pa o ka ia ko nganga o hange ko ma whawala ki mua o mahu o nga whawai a ka koni na ko lau i seni tūri mo millennium no tāla ngai ko nga pe ma whawala ki e mui a tangata ko e whia whini hange ko whawala o whawasa ke te matala no i hiria patake ka te ma kweni ki a tuunga ka mata ke maha ke u atu ai ngahi futu whakaukau tala noa pe ko whangai aki pe ko i tau ilo whakapalang ko aki mens me tawhaaki o kuna hanga o hange kuna whaka iyo ai ko mai aki mens ngani pe ngahi futu whakaukau ko ni ke hange o pou waki mo ne talamai pe ne pou pe ne tuhu ki tawhaaki ngari o iai o tua o iai e toka o mawhai malungani na tokoni o hange ko tui a Kristiane ka kone me peta ke tau mai no ko inga ne tau tau no ko ai ki inga ne tau patau ni ko tua a Kristiane ko tua sia Islami ko tua sia hitu ko tuta ko tau no pen ki aita o iai haping o ne ha transcend na ka pe na create university hange ko ya ko claim na world view ko na tu ke pe o iai ai simple pe hange lava ka sa ni ko me ko ta pe mamalia ko sa ya ni kapag ka ti lava fa mala ya me sa ni ko ne vele ti o hall ta la ta tolu ko safe o ya ka te ta no ki hange ko ano mo ko ma pe ni ko ilo pa e ho tu pe ku fai ki fa tolo fai ki fa kumi e mana ko ke fa la lo to ilo ki area ko ni pe o na ki men ki pa no ni o la ya pita ka te ta to no ho ko ya e ha vi ka ho mai ko arguments con pe ko ai foto ka o kuto ki ya wa ta pe online hange ko ta no ta ko Immanuel Kant ko ta ya ka philosopher ilo na to ki pe ki ya now hange ko ta mai ko arguments ka to ko ki existent o being o malungani pe ko tau ko tua na ne pe va ko to pe ki na to pe ko ha argument ka mo ko pe ke fo ne ke fo category pe ko class e tol ana ne tala no ki class wa ki ko ontological argument pe mo cosmological argument pe mo teleological argument ko ontological argument ko ngai argument ya o tactive a ko mo to ko mo ilo ko ki wa ma fa la ki ya filosofia pa mo a o sta ma ya argument ka argument ma ta ki tactive argument te to ki pa ma na sta no ka te to ta no pe ka ta o ka pe ya fo no ga ta mo ka venen aí é ontological argument fakati active empirical premises
empirical premises ka ngai premises so ngai statement o ku sili fa ako ko empirically verify ko fa fa science fa tama ai ko ni tabe ko pa ko fa tata to ya la vela sai tu ke e ku tala ta fa ko ya o se verify ka science ia ko la o ya ya mere ni ko vela ai ko que fa mai no empirical basis fa fa tolo fa sisi fa science no agree ia ko ya ai ko empirical basis pa ta ya ngahi elemeniti elemeniti ba inga o detective arguments que mai o premises kapau empirically verifiable pe o sili pe tau tu to dia premise ulaki mono premise iwa pe leva ko conclusion o ta ia ko tu ia tu tau pe se tai tono ai ko laki ko ontological cosmological argument malo me mutol winga pe ko tano ke cosmo moya ko fa unga mama ko winga na ya kamata mama ni ngari na fa pe yene pe ko tota na fa wa mama ni tamala ya ko tota na loto mama ni ngari ta ta no fa fo ke pa ko ta loto mama ni ya fu ke ya na ko ta sio fu fa ha ko ta loto na fa we ya mo toña manya aya ko tano ko cosmo o ha ko tano no que fa o mama ni pa te to fra dikia e ta ba uno tu ka fa si ko teleological argument aya que te a uya ko u va la ko ni o ku ya pe mo Immanuel Kant pa filosofo ni o ku fo inika la ta argument o mai la fere ngai kakai ngai tai ngai ko o mai ngai argument ke ha fa mala mai ngari tu wen o ai exist ai being o ta mo describe ko o tua ngari pe lau ta mana tu ko ta no ma ben ke o tua lo tu ta ben ke pi ma ke ha ma ta tol o wen ma fai pa mo ne malo ma ke yang si o de la fa ma ni mo fai na la ya mahalo ko ta argument ni pa ka ta de argument te ta na ka program ni ta te ko ta ka ko ki argument ta pe ka ki argument fa ka va pe ko symbol pe argument pe ai tangata ilo ko tangata ni ko tangata fika ko tangata fisiki filosofa ko teologia tangata teologia mo mai falanse se tu ta fitu tangata ko place ni na to ke nga ba ko mai tai min neo na kai ke fulo asi mo tangata ko ni malo pe fukala pe me fa mo ka nga we na fa ko na ma ko ma pito ya bla no fa ya ko ni ka ko ta ki me ko ta ko ni pe ala ka to la una fa ki yen ka ko ta proclama ko ni ka ke ta la no ke ngahi counter argument ngahi refutation ni kita tahu kan muy cointe o foto ngahi argument ko tu ngari ko ko argument kan mai ko place scale below pe ko we pe ko Pascal wager ko Pascal wager ko hingo ya fo ni fo argument aya pe hene ni fo argument place scale kapau o que tui o que ai o tua existe o tua pe a o que fa singa ao au pe wa tai mi ane ko claim ai lo tu mo na tua a tai mi ko fok me tua pata ilo ai ta o mo oni ai
argument ngai claim akina tole ngahi world view na tu yotua ko ni kalamai ke pleskel ka au ke tu ai ya me fasinga ho bilo bon o ku win to pata o tu yotua ya ko ne feria na ki o ku win tanga tu yotua ya ka pa bon na claim ka tu yotua ki he mo i ko tanga eternal life ma o to pata na tu eternal life sai como maua foi argument na place Pascal ele place Pascal capa leva o que tu o tua que fala assim que a fala assim na universidade com tu mai to hita mai o se ta mama ni ta ma tu ko te ta foque na ko te que no place Pascal kai te amore ta ya there's nothing to lose here en totaha na tu to hano winga nane ili hamuyo o lele to kon ki kaje asa ko ka to it's got nothing to lose. I mean you lose nothing basically you lose nothing if at the end of the day there is no God. Sai mahalo ga ke lose na ke mi fa ngai to nga ka ka fa ofa kako nga tu ga tua ko ga tua ko mi sa ka fa ka to ko ka fa place ko ka pa o ke tu ga tua ya ke fa singa o ya tua you win pa pa le ga fa singa ka ya tua ala mai you got nothing to lose ka pa pe ta to ti furi ga ka pa o ke ta tu o ya tua ya ga fa singa ko mama ko ni o ya tua we lose everything. Okay, win. Kapau leva que tá tu tua, okay, fazendo o ya o tua. Talamai leva you lose everything. Aí eu acabava de lá para fazer aqui. O que é o argument fala loto gente fica fala place Pascal. Kapau ya o tua, pago que tu ya sai de agora. Kapau o ya o tua i ka ja o tua kana ke tu o tua e ke fua ha me a ko mole i ta fa ke ta ka pau o i ka ke tu o tua ka o ia o tua ko mole la ya o mahalo o ko mahino pe po val ko tu be mahalo ko fai fo pe ha me pe ko ta ko place Pascal ko simplicity mo simple o ne ki fo argument no que lo te ko pesque waiter apa ko to mo ba mai mo ba ko to lo to anche ta ni mo ni argument ni ke mo la fa fa to mahalo ko ku ka mata ya ko ko mo o ba ko ko que fa argument ko pa to ke ka pa ya ne de fi tanaki e kai fa pito Vasilosika maro apito kawenga fu hono talanga e mala lo tu mo ya ko pe mo tau community pe ani ko tu ke o me kani kai ke to hu hoko atu e ku mau inga ke hoko foi kala no aton ki ngai fakau ni ai fakau ki ia ai wa pe ka Saya apito malo apito poval kata hoka to ipe hange ko lau ko ki ko hange pe ki fakane fua ai ki foi argument na mai peskel neo ko pa de fa ka ki ai to fa losika o ko fu mari apito foi foto tu argument pe foi fa ka place Pascal ko foi argument hoko ki ia ko tua que o tatarano to vai que cosmological argument ko argument ne la pe ka tangata ke na o mai pe hange ki o hange ko ke to fa tara no ai pa o la ka ta filosofia o to ake o ka ka ta ma ping ka ta na ta ni na to ake o ti fa no ki to ki ke tele
ai kata mai na hango to fai hono to ki sau pulu ka ko tu ko tahe ngai aki umeni la ya pito e a tola ya mo ko ilo pe mo fa no wa ka te ki kata no to fa kata ke hanga ku si o vai cosmological aki umeni o ku talanoia ke fa o mama ni no fa o mama ngai taimi koe ka o filosofa ka o poto karisi ngai taimi even ni kimo ya sisu na ia ka tangata koe ni ka tangata koe ni na skamata no Anatolia ki me tatau ame ka tangata i loa ka tangata ko la pe ko hanga fa fo i tolo i kai ya ku sio ko na ka fa fo fa na fai ko Aristotle ko Socrates mo Plato ai na tano pe Anatolia i fai fuang ne o le loloto mahalo ko ni ngare fengo fuang ko na effect la cause and effect o ilo to ta to ya ai ko me ko ta effect mai pe ku come into being the reality o ya no pe ai cause pe me na ne fakatu ko cause and effect ko ta ya ngai ilo na ha o pe ya me mo ha mai ngai tai no si su to fala ka mai ha wai ngai tai no to rake tama filosofia logo ka visiena ko ta Islam la ke to ta ko me lo fa Kristane ka ta ne ka Saint siasi Católica ka ko Saint Thomas Aquinas na wala ke to Thomas fa ko ni na ta mai io a confirma pe ka mo ki ta na ki pe mo ta ko ki to ki fa mole ki to mole a fa ka ko ni ange ko kala noa neo na ke ui Aristotle Socrates mo Plato me tangata ngai ta ko ya ai to ta ko ni ko cause of na me ke effect ka ta to di ke mama ni bu si na ga na ko tua kana na ilo pe na ya ping na ya malo moi que ne la va fa fa to ya pa ko no si ko me ala fa ko ko ta ko being and create ai foi fa ko ni ko reality ko ni to ta to la yang to powerful one to malo yang to ta la yang que ne la fa mo na fo tu mo na create ai ne ko ni ta ui ko university ai kawai ta foi mama ni ko foi toti pe ai fu UNESCO no ta no ko effect ai de fa mama na to pe ko cause and effect na tu ke ka tangata ki ko me ko ta pe effect mai pe ku come into being mama ni ya me na ni cause sai te halo ke tano ko ke cosmological argument ni ta mai ka ai mi ki bu mai ta fa la ka mai ya a Visiena kala ka mai ya Thomas Aquinas o a mai ki lolo tongani ta hane ka tangata na ki actively na wi ta fa ko filosofia ya neo ko ta ko ni ko ta teologia ka ko ni akumeni ko ne hane pe fa masila ngai akumeni ko ai cosmological argument ai ke hen ai ana ko fotu ai cosmological argument ai ko la kimua ta ngai fo ko fa ko fa ai argument ni ko detective argument ko detective argument ni ki te to mal mo to la na to na wilo ko ta ngai me ngau ma ta tangata filosofia ia pe mo en kelas ke hanga no fotu argument ako taha i fo ngai pe ko me fotien o ku kau i helele ta que no falla con fotu argument no tese no si argument que no validity aya ko detective argument i cosmological argument o que ia no fotu ai te talanoa ke anga no fotu William Lane Craig leo ko fa ko ni anga ko ha mi mua na ta la si ka o filosofia ilo
tai pa mai ke kongan ta ko Dr. Professor William Lane Craig o ko ina ne fotu ai na he ne fotu ko premise ulaki ititaki akimeni koni whatever begins to exist must have a cause for its existence. Kono fatonga ko mea ko to pe ku kamata ke ku unu mai ke existe kon iai ko paupe na iai a mea na fakatupu ia ke tupu mai ulaki ua foi universi na kamata and I come into being and I begin to exist. I can not win a coin to Tavatupe. I got university, I got to pay a Tangata, I took to my. I get Yai, I took to my. I got a premise wire because for break. Therefore, ko foi mani pe ko universi na tupu mai na faka tupu mai ko fika ka tole leva tamai ko ia ai ko universi na ia pe o ia ai me na faka tupu mai ke ya mai tu o ia sai ia ga ku sio mai na faka kau ko tau fenga ke tau o CCV ai tono ko aki men ko ni ulaki ke tau CCV premise iwa ka paula fo fa te tau pe o tono ai ngo foi premise ko foi statement aga statement of truth and truth statement pe ka paula na tono loa ko tono ke tau te tau fa la ke ko conclusion beta mai te fo must have a cause for its existence. Sai, the fucking premise lucky, whatever begins to exist must have a cause for its existence. Sai, ilo ko ta to ia fa ta ke me agona ta no ki wa ki cause and effect. Fa ka na fa ka mo me ka filosofia o me te out. Ta ilo ko ta to ia ko me agona ta tu pumai na ia to ta na. Sai, kia te au Fatau mo ilo ta ko sa ni ko na tui ko to ko foi premise ko di mo on ta to le i wa ai mo ni fa sa ni si ko mo was proof sa ni si premise wa ko fa ka wa statement no wa ko fa to fa no ta mai ko universi na begin to exist sai ko ta ko foi statement ko na la no fa fe ki ko nga mai ki mo o kia mai confirm yang aku ilo vai mono to faka papa mai kamata ano senturi ko ni mai ko universi na iai ai ki point in time na kamata ai ka pate tal de mo lawa ai tal no ki ai ta amene ko hapo hapo te mo bi ai ka ta ke na ka católica capatere na ostala ta no universia ata ta ko tu ta ta ki bona na universia na iteno europea ko ha no na ka ja no mata na ka ja no mata na ia oia pe ko ni ta seria ta ko iteno ya ha me ka fa ka tu tua ko na o tua iteno aga so fora de universia na toki faka itai pe faka la foi faka ka ko ni ya mai ki tai me ko ta ka ka católica na ni si ha ke ta no faka ka o ki faka ko Big Bang ko Big Bang theory ko tu e puria na ta ko lo ta pe ki ai o nga na ya ki one point in time na pangen na pa o foi bang ko pa o movete mai me ko to pe ko universia ai pai ni te ngahi la a ngahi mahina ngahi fetu ngahi maka ka to me na fi fetu peta
ki mua I existe na whangamea, ka na whaka, ai ulua ko Big Bang Theory. Mai ki kamatanga se turi ua noa, na hangerewa tōtātou mahangata ko Hubble Telescope, o nengo siofa na ilo rewa, mo hanga whakamoni, ko mea ko tape I mama ni ngai tupala ni te tu mo la o hange no move out. Informally, nga takatakai, hange ko hali ki whakakai, hange sio ke alua pe au I every direction. Alu ki tua. Ko whakakaukau pe mo I Mistonia na sio ke kautakai sio na bilo. Ko na alu ki tua mo vete ki tua direction. Kapate tau whakafoke ngai tau e miliona ki mui. Te nau hau ke for single, ke for simplicity, singularity, one point in time. Na kamata me fita. Ai ko whakarea ka, na pikin ke exist I universe, but not eternal. Na ka ke eternal universe na whapete ke matape. Na fitu, mo ki foi point na nau kamata. Te a wha hake tau, ko tau primiso laki, mea ko tau pe o ku kamata mai ke exist na ia to tahana hango whakatupa. Tau wa ko ke tolu ko tau sa identify laki mo wa pa tau sivi ke ko foi primiso lo ya tau sivi whaka empirical ko whakasaini tau mo laki mo wa ko tolu ke tau lava whakalaki. It's undeniable. Ko ia u tahanga ai ko therefore the universe must have a cause for its existence. Ai o tui I taimini o se kalanoa ke foi argument ka ni cosmological argument ni primiso laki pe na tape tukumai na fatup primisiwa universi na kamata ke tukumai tolu therefore universi na ia e kota an fatup mai. Sai ko tau foi whakakau ia ko mahino mai na whaue universi. Sa ke tau whenga rewa tautore a muiang ke tau talanoa, ke whainga argument, ke tau lawa rewa ke whakahokoi, whakakaukau koe ni was tato I riwa tawai cosmological argument, ko pau na iai e tau tāna ne whatupa universi. Sa o tui kau sa ni se tala hiai, taingo te tau punakaki ai ne whakakaukau koe ni ke tau piatu, o tua hange ko tua ko kalsiane ko tua islami ko taimio faya ai ki haki ka ko ia povalu ko whakakau manga taha ko whemau ki roi heni ke tau ka whai tuunga ko tau tui pe tau agree pe mo foi argument ko mai William Lane Craig ka mo ka filosofa toko lai tal me kamata I taimi o sisu, mo taimi ki moda le mea I taimi konga loto mai ki taimi. Kaya aki mena mo cosmological argument, ia takuan ko tatalo le kia, ko tau tolu ia mo fopau ko tau mo fitu mo tau ilo, ko universi ia ko tahana le fao. Ko te maha ko tale nga ho pe tau ho tau mo nge tatalo. Ko hahi ko tau he ai ko toko taha ko ni. Cost o system university o anis o attribute ko tua ko tua kalisi ko tua kalistene ko tua siu ko kapia ko tape ko mafai balung powerful o mission o atabaya que la fawa foi mani mahalo ko malo to tuna to na tapia ko to cosmological argument ta argument la eu me na GMCC ka ko to ta wa mai ke foi tuma ko tau simulaki primisiu atawa ore ko conclusion o ganhar ta to eu me ta ia na ia to ta na fawa e malala ke tau ka step que tau talanoa que pinco ya pe na sawa universi pe ko totako ya que tau la vegetación pe ko tua pe ko fai ya no sono malo si fa la que kama tau cosmological que veni wa pa fijo ko tu kama taleri de tau established
o kuiai ai kos ki existen o universi o ton ki tau tarano ki nature ulungaanga e ko even ai tokota ko ni tau ko kos ki existen o universi malo po malo vito show filisika ya kotuyo ku mahino apito ai hulu ke fai ko hulu fo me tafaaki ko ana hi tokawe pe nai fakekiki o kuiai ai otua ya pe aku ke omi na aki meni hi fakekiki mare apito e malai filosofi mo lave ke ha o sainisi ka kontui ko te tangata ai ko ngā whoke o ko alo mai ka taimi ko lawe ko ai whatongia e ka hate ke lava ki ai ka kou whaamu ihe e ka whok mai ka programa hoko i toke ai ngā i whehui kata pia mo ngā i tānaki ko whie whai atu me he tala noa maho inga koe ni ka maho inga ke wholahi mai ai ngā i whakaukau e lahi koe ne tolu pe whaa ko ke hanga wahe pe tatoki hoko atu mata hoko atu ki e natula o e toko taha koe au tau pe he koe toko taha whakatupu pe koe o tua pe koe hano whae ngaui kau whamalo au pito ke te koe e ka aiwa kono kutuku mai pe mo teu lelei mai e polokalama o ta umalawa pe ni koe ni taki oa pe a waka ku sai pe he ulama le reo ke folai ki to ke mai a ki men ko ni ko pamaro te te koe i he makai mo a prokalama a kai tuku ke ka pau ka me fitana ki mai a malo pe ka kita na no pe oval ko tu malo ko tau pe ko ki fo i step uluakin ki tau manga tu ki to whaka ofang o whaka kau ko ne o tua hange ko lau ka tala no ko ni ko o tua a kristiane pe o tua katolika pe ko se utano pe ni akuia ki kumi ko ka filosofia o ma whaka kau o kuia ai ma fai maluang pe ko tangata pe ko lau mari hange ko tau ilo pe ki filosofia ula tala no ke whaka pe ni ko fika ni ko logos ni ko rea ni ko yongo una hango e tuitu ka tau me ka me ko mawinga tau sango establish tau sango fotu bau na ka ke i teno university na ia e mea na whakatupu ko tōni tau sio ko kos ko ki existe university ko e te tau hoka ki ai te hange ko aki u ai kau kristiane kau slami kau tuo tua pe hange pe ka tala ka kau filosofia NLI o na he ko tupu ya menga sound pe ko nahi lea o ngo pe ko mata ifika ka ko ngau te tala no pe mo una ka kau ko ni pe tala no ni futu kau pe ko arguments aki na tolu o ko na pou ai kau o ko ya toa ko tu ko ma pe po fa ala ki malo vito pia te ai fa malo fa la filosika malo kai tu tato kai takau he ai polokalama o fa malo kan buton mukau mai pate mukau mai i ka u o falaiatu o falaiatu te ko la filosofia mo fatongia o fai hena i atu o to siofi ai ngai whakaukau maari mo whaafofoko ni mo e ka hoko atu kai malo ho mo mea mai mo mea
Malaloa